Tubahaye ikaze nanone. Iki ni igice cya gatatu ku mavu n'amavuko ya Banki Nkuru y'u Rwanda BNR. Ubushize twagarukiye kuri Augustin Ruzindana wayoboye BNR mu 1985 kugarukira muri 1990. Kuva mu 1991 nanone u Rwanda rwabonye umuyobozi wayo mushya. Uyu yayoboye BNR mu 1991 kugeza mu 1994. Uyu ni Denis Ntirugirimbabazi. Uyu nawe ayobora BNR mu gihe yari ariho ifaranga ry'u Rwanda ryari rifite agaciro k'140.74 ku idolari. Ni ukuvuga iyo washakaga idolari rimwe watangaga amafaranga 140.74. Urabona ko nawe hari ikintu cyahindutse, kuko ifaranga ry'u Rwanda rigereranyije n'idolari ku ivunja n'ivunjisha ryari ryamaze guta agaciro nanone, ariko byarigaragazaga kuko mu 1994 inflation yari iri kuri 21. Ibintu bitari byarigeze bibaho, ntibyari byarigeze bibaho, kandi iyi niyo inflation yari nini cyane mu gihe BNR yari yarashinzwe. Nyuma mu 1994 kugera mu 1995 nanone u Rwanda rwabonye gavana mushya. Uwo nta wundi ni Gerard Niyitegeka. Uyu nawe yari umunyarwanda. Mu gihe yari gavana, ifaranga ry'u Rwanda ugereranyije n'amahanga cyangwa se amadolari wari butanga amafaranga y'u Rwanda 262.182. Urumva yuko byari bimaze kwikuba hafi kabiri uhereye mu 1994, aho idolari ryaguraga amafaranga 140.74. Ni mu gihe mu mpera z'1995 amafaranga y'u Rwanda yari amaze kugira inflation ku rwego rwa 55.97. Iyi yari inflation ikomeye cyane. Ni mu gihe kandi bitagarukiye aho, BNR yakomeje kugira umuyobozi nubwo yari ivuye mu makuba akomeye ya jenoside yakorewe Abatutsi. Ibi byatumye nanone mu 1996 kugeza mu 2002 BNR ibona undi munyarwanda uyiyobora. Uwo nta wundi ni Gavana François Mutemberezi. Uyu nawe ayobora BNR, ifaranga ry'u Rwanda ryakomeje guta agaciro kubera ko urigereranyije n'idolari ku ivunja n'ivunjishwa wari butanga amafaranga 475.365 ugahabwa idolari rimwe. Ni mu gihe inflation yo yari yagabanutse kuko yari iri kuri 1.98. Aho ni mu mpera za 2002. Kuva nanone mu mwaka wa 2002 kugeza muri 2011 u Rwanda rwabonye gavana mushya. Uwo nta wundi ni François Kanimba. François Kanimba uyu nawe ku ivunja n'ivunjishwa mu mpera za 2011 ifaranga ry'u Rwanda urigereranyije n'idolari wari butanga amafaranga y'u Rwanda 600.307 ugahabwa idolari rimwe. Ibi byari bivuze yuko agaciro k'ifaranga ry'u Rwanda ku ivunja n'ivunjishwa ryari rikomeje guta agaciro. Ni mu gihe kandi inflation yari ivuye kuri 1.98 igera kuri 5.67. Ibyo byagaragaza ko inflation ikomeza kwizamukira. Agaciro k'ifaranga kari karimo karagwa. Kuva muri 2011 kugera muri 2013 u Rwanda nanone rwabonye umuyobozi mushya warwo. Uwo nta wundi yari Gavana Claver Gatete. Uyu kandi nawe mu gihe yari gavana mu Rwanda akuriye BNR, inflation yari iri kuri 4.22. Bivuze ko ugendeye ku gihe cyari cyashize aho inflation yarengaga 5%, urabona ko inflation yari imaze kugabanuka. Ariko amafaranga y'u Rwanda
uyagereranyije n'idolari byo ntabwo byagabanukaga, kubera ko iyo washakaga idolari rimwe watangaga amafaranga 646 n'ibice 636. Uko nguko niko byari bihagaze. Naho kuva mu mwaka w'ibihumbi 2013 kugeza ubu, Benin ifite gavana wayo mushya. Uwo nta wundi mwese muramuzi, ni John Rwangombwa. Uyu nawe mu mpera z'ibihumbi 2020 inflation yari iri ku 8%. Ibi byatewe cyane n'ingaruka za COVID-19. Ibi nabyo ni mu gihe kandi inflation yari ku 8%, ariko wajya kwivunjisha nanone ugasanga kugira ngo ubone idolari rimwe waratangaga amafaranga y'u Rwanda 943 n'ibice 278. Ibi byakomezaga kugaragaza ko amafaranga y'u Rwanda ku isoko ry'ivunja n'ivunjisha rikomeza gutakaza agaciro ugereranyije n'idolari. Nk'uko mumaze kubyumva, Benin imaze kugira abagavana bayo bayiyoboye bagera ku 10. Abo ngabo twabavuze bose. Ushaka kubiyibutsa wasubiza inyuma video ukongera ukabumva neza. Ayo yari amavu n'amavuko ya banki nkuru Benin ndetse n'abayobozi bayo bayiyoboye. Ubu ngubu Benin rizihiza isabukuru y'imyaka 56 ibayeho yigenga, isohora amafaranga iyacunga ndetse inakurikiranira hafi imikoresherezwe yayo. Benin we, isabukuru nziza y'amavuko yawe. Mwebwe mwese mwayikoreye turabashima, mwarakoze cyane. Namwe kandi mukiyikorera nimukomeze mushake kandi muharanire ko ikomeza gutera imbere, ikaba ishingiro ry'ubukungu bw'igihugu. Natwe turabashima kandi isabukuru nziza namwe y'imyaka mumaze muyikorera. Twese hamwe tugire tuti Benin kura ujye juru, wuzukuruze ubone ubuvivi ndetse n'ubuvimvire. Ubone ubuvivi ndetse n'ubuvivure. Gahoreho, komeza utere imbere.